Acara ini disponsori oleh Pemirsa pinaka dudonan Pujawali ring Pura Pusah Taman Sari, Desa Adat Banyarangkan, mewali ke aturang sesolahan Sang Yang Jaran. Sesolahan pingit inucap wantah metetujon nulak bala, sejeroning ngewetuang jagat Sani Sukerta, tur kerama sida ketepasin saking bahaya. Bendesa Desa Adat Banyarangkan Anak Agung Gede Dharma Mausang sesolahan pingit inucap pinaka tetamian pengempon Pusasari jangkep antuk pelawatan Ide Betara merupa jaran antuk lakaran taru saha madue tetiga soroh warni sangyang inggih punika sangyang mewarna petak, sangyang mewarna kuning, miwah sangyang mewarna poleng. Sesolahan inucap rumasuk sesolahan wali. Sangyang napak pertiwi mata tujuan antuk nulak bala mangde sida ngemanggihin jagat Sani Sukerta. Sesolahan Sangyang Jaran kadulurin antuk pangubaktian sinarengan kaenter oleh pamucuk Pura Pusasari Desa Adat Banyarangkan raris kelanturang para sekekidung Sangyang mesila melinggih ring ajang pelinggih pengaruman kejangkepin pasepan ring durdulang panglingsir raris nyurat tapak dare ngangge pamor ring angges kekidung miwah pregine sanes sampun kalinggihang utawi kerauhan. Ritat kala sambuk api sampun sayage, raris kekidung sane rauh saking trune-truni, ngawit magending antuk ngerauhin Sangyang. Sangyang Jaran, wau medal, yening gending inucap sampun kekawitin. Sayan suwe, galah tur gending inucap sayan dikelisang. Sang pragina raris kerauhin, sane kacihnayang antuk parilaksana sekadi jaran raris nyujur genah api. Ringgalah puncaknya nih, sang pragina pacang makecog, tur nyekjek bang api sane sampun kasiaga yang inucap wenten taler pragina sane memargi ring dur api ring pemarginnya nih pragina nenten ngerasa yang panas api tur nenten taler kantos metatu napi malih pun antuk tetujon sane luhur puniki kantos mangkin sesolahan sakral inucap stata kasolahang nyabran warse pagiarta bali pos nguningayang.